urukiko muri Kenya rwahamije icyaha abagabo babiri cyo kuba barafashije abandi bagabo bari bafite imbunda bagize uruhare mu gitero cyahitanye abantu 67 mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi mu 2013. Abahagarariye impande ebyiri zitavuga rumwe muri Libya bavuze ko bageze ku bwumvikane mu birebana n'amasezerano ajyanye n'ubusugire bw'igihugu nyuma y'icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro muri Maroc. Muri Senegal abantu ibihumbi bahuriye mu giterane ngarukamwaka kizwi nka Maulid Brotherhood gishobora kuba aricyo gihuje abantu benshi kuva icyorezo cya virusi ya corona cyadutse. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yatanze kandidatire ye mu matora ateganyijwe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12. N'ubwa mbere perezida uri ku butegetsi muri Ghana agenderera komisiyo y'igihugu kugira ngo atange impapuro zisabwa abashaka kwiyamamaza. Naho muri Mali abandi bajihadiste barekuwe mu rwego rwo kugerageza kubohoza umufaransakazi ukorera umuryango utanga imfashanyo Sophie Petronin hamwe n'umunyapolitiki ukomeye muri Mali Soumaïla Cissé.